Još jedna plaža u nizu koja se posjetila ovoga ljeta jeste takozvana Podgorička plaža, u Bečićima plaža Jeff. Jedan od gostiju bio je pjevač Sloba Radanović sa kojim smo imali prilike da razgovaramo, a evo što je on imao da kaže i kako nam je bilo. Zdravo Slobo. Ćao. Drago mi je da smo naletjeli na tebe. Eto, i meni je drago sam letio na vas. Kaži nam kako si od svih plaža u Budvi izabrao ovu? Pa volim da dođem ovdje na ovu plažu. Ovo je plaža na kojoj sam drugi put u životu došao na more. Znači ovdje u Bečići i onda nekako ostalo mi u lepom sećanju, a i volim u Jeff da dođem ovdje malo da se opustim. Dobra muzika, uvek zanimljiva atmosfera. Dobra atmosfera, da. Tek će da se popuni ovo. Da. Kaži mi, od kad si došao kod nas u Crnu Goru? Ja sam došao prošlu subotu ili nedelju. Pevao sam u Budvi, pa sam ovaj vikend opet pevao u Budvi. I tu sam još dan, pa idem pa se vraćam ponovo za neki. Hoćeš opet imaš nastupe? Da, imat ću. Za jedno 10 dana se vraćam opet. Gdje možemo te očekujemo? Pa za sad opet u Budvi. Imaju pregovori nešto oko bara, može biti nešto i u baru, vidjet ćemo još. Kaži mi, s obzirom na situaciju cijele ove godine kako traje, kakva je bila ova sezona? Očajna. Ne, stvarno, korona je pošast koja je zadesila ceo svet, ne samo nas, tako da ceo svet ispašta zbog ovog virusa. Hvala Bogu da to prolazi, da što manje ljudi oboli, da ljudi što manje umiru. Nadam se da će uskoro i da prođe, da se sve normalizuje. 99% mojih kolega i ne radi, tako da drago mi što se uopšte nešto i dešava, što uopšte i radimo, tako da kažem ti čekamo da to što pre prođe, da se vrati u normalu, da se ljudi ponovo opuste, da možemo lepo da se družimo. Možeš samo da nam povučeš paralelu između prethodnih sezona kad si gostovao kod nas u Crnoj Gori i na primjer ove sezone? Pa mnogo se osjeti manjak ljudi ovdje, ljudi sa strane. I ti ljudi koji dolaze na nastup uglavnom su lokalni ljudi odavde ili neki iz blizine, iz Crne Gore. Nema slabo ljudi sa strane, jednostavno iz Srbije za jednu porodicu tipa da su muž, žene, dvoje dece, treba ti u startu 200 € dođeš zbog testova, razumiješ? A neki ljudi ponesu 300 na letovanje, tako da to je napravo najveći, ja mislim, problem od svega. Osjeti se, kažem ti, prošli nastup, na primjer kad sam ja radio, prošle nedelje sam radio u Budvi i sad, znači na ovom nije bilo mnogo manje ljudi, ali bilo je manje ljudi na ovom nastupu nego na prethodnom, jer su tu i dalje sve isti ljudi, ne rotiraju se, ne menjaju se, ne dolaze novi ljudi, tako da to baš se osjeti, vidi se i na šetalištu, nema nikoga noću kad se šeta, to znam da nisam mogao da priđem, u Budvi nisam mogao da priđem centru kolima, sad to ti je, gdje god hoćeš za 5 minuta si stigao, tako da ko je letova prethodne godine, ko dolazi u Budvu znaju da s jednog kraja na 5 minuta što ti treba si da putuješ pola sata, sat, tako da baš se osjeti, baš se osjeti. Filipe, čao. Ćao. Nalazimo se na plažnom baru Jeff. Možeš da mi kažeš kada je Jeff najbolje radio ove sezone? Ove sezone, kakva je sezona? Znate, radio je najbolji avgust mjesec, vikendom pretežno, naši tu turisti bili domaći. Posle 15. augusta kad su puštali granice, došli su malo sve iz Srbije i iz okoline, ali uglavnom naše iz Podgorice, pretežno iz Podgorice, sve, ali ima i sa sjevera. A koliko se ova sezona po tebi razlikuje odnosno na ranije, ajde ne samo zbog toga što svi znamo manje novce i sve, nego sama ta grupacija, ljudi, turisti, posjetioci, koliko je to bilo drugačije? Pa, da pravo kažem, ovdje smo već 6 godina, velika je razlika na odnosu prošle sezone, kad je bilo sve normalno, kad je bilo korone, ali nije da se ne žalimo sve ovu sezonu, sve preživjeli smo je. Da, a kaži mi koliko misliš da ćeš moći da se uživa u ljetu? Do kada će raditi Jeff? Jeff će raditi cijeli septembar, do 1. oktobra planiramo sve da radi lokal i plaža.